ole ai tan chuanin button gas portable stove ai Ramkal na vela man chi ho kha nia a gas te mei chem boi vak ngai lo khanin ai hemi mang hian chakai me ser chit na point seram kan na point sa osam me ma ai ram ria zan ni khat le kan re don pe chun mei chem boi ngai lawa ai rong bol na mei han chem boi vak kha ngai lawa chun he gas bur ani hi cheng za hi manania button gas mi bur te hi chuanin hemi a thuka hi zasari ania Ramkal na no osame me ma aken olsam me me te kan soi duwa chon hemi hi zasari ania chon hemi hi zani ni te kan soi la du poka chuanin ulbon chang chang kan nei boka amu po chang chang kan nei boka ni te kan soi le duwa chuanin nei AGI regulator zatwal for regulator om bok hi px ale gm10 na man te bok ni ti kan soi duwa hei hi singkhat sang ni zanga hemi regulator zatwal physics ka sang ni zanga nia chuan hei a barrel clamp hi tanki le barrel clamp ma ka ti hianin arun chom tel bok ta ti hian si ka sang ni zanga ni chu chuan gm10 vela po man theya px100 a pcp ho pokhan man thein ti kan soi tan do ani ye chuan hemi du ta chuan chen den tar paisa local tur ania chuan thil sang kha kan nei bokani ti kha kan soi tal du a mane char mu te ulbun mu te sang kan nei tal bon ti kan soi du a ole khati zong khan ni le post chela chuan erga na hianin asel kon te po kan nei boka sing ni man lai to te po kan nei boka tilang ri lo photanga tilan hi boi thak thei tuka chuanin GD model 100 na sangret cheng sare man te po kan nei po ni te kan soi duwa so khati zong kha tum kan video ban siam te chun le pot ro se